Pa između ostalog u Svetom pismu se kaže da mi trpljenjem spasavajte duše svoje. I mi ne možemo Bogu svakako da ponudimo našu pravednost kao zalog ili kao neku platu za naše spasenje. I tu bih podelio sa vama jednu novelu koju sam pročitao, a napisao je Lloyd Douglas. I zove se Plašt, u kojoj razgovaraju dva prijatelja, Martin i Markel, i kaže njemu Markel, gde je naš Gospod? Šta misliš gde je on sad otišao? A njemu kaže Martin, ne znam gde je otišao, ali veoma često osjećam kako je tu sa mnom i onda se trudim u njegovom prisustvu da pazim šta govorim, kako se ponašam i tako dalje. A kaže njemu prijatelj, zar to nije malo zastrašujuće da konstantno osjećamo prisustvo nečeg nevidljivog? A on mu kaže, nije to strašno ukoliko nas taj, to jest Bog, može sačuvati od nas samih. Dakle, prisustvo Božje u našem životu nas opominje da budemo dostojanstveni i dostojni sledbenici i svedoci vjere Hristove. A u isto vrijeme, ako znamo da na vrhu našeg ikonostasstva stoji Hristos koji je raspet, koji je pretrpeo stradanja, on je time pokazao koji je put nas hrišćana. I malo prije smo pričali o svetom velikom mučeniku Georgiju Pobednonosu, gdje smo zaključili da je upravo tim stradanjem on ovenčan vencem netruležnosti. Prema tome i za nas hrišćane nema drugog puta osim puta trpljenja i da u svemu onome što nas zadesi u životu, u svim iskušenjima pokušamo da spoznamo smisao i da pronađemo u tome promisao Božji. Se gledamo po promisao Božji.